nyuma yo gushyiraho minisitiri w'intebe mushya, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho na guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 21 ndetse n'abanyamabanga ba leta 10. Abo kandi barimo babiri bashya kuri buri ruhande ugereranije n'abari basanzwe. Hagati aho uwari minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yagaragaje byinshi yungukiye mu nshingano yaramazemo hafi imyaka 8. Ikaze kora subscribe niba utarayikora ndetse ukande naho kunzogera kugira ngo ujye ubona notification mbere y'abandi, ukore share ndetse uduhe n'igitekerezo cyawe muri comment. Ngo hayi ikaze. Ku mugoroba wo ku itariki ya 23 Nyakanga nibwo Perezida Paul Kagame yashyizeho Dr Justin Nsengiyumva nka minisitiri w'intebe mushya asimbuye Dr Edouard Ngirente wari waragiye kuri izo nshingano kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017. Nyuma rero y'ibyo Dr Edouard Ngirente wari minisitiri w'intebe w'u Rwanda akaba yatangaje ko hafi imyaka 8 yari amaze muri izo nshingano yungukiyemo byinshi kandi azahora atewe ishema n'icyizere yagiriwe cyo kuyobora guverinoma. Yabaye minisitiri w'intebe ku itariki ya 30 Kanama 2017 kugeza ku ya 23 Nyakanga 2025 ubwo yasimburwaga na Dr Justin Nsengiyumva wari guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Mu butumwa rero Dr Edouard Ngirente yanyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter nyuma y'itangazo rishyiraho minisitiri w'intebe mushya, akaba rero yarashimiye Perezida Paul Kagame wamugiriye icyizere akamuha inshingano zo kuba minisitiri w'intebe akazimaramo imyaka 8. Ati n'urugendo nungukiyemo byinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye amahirwe mwampaye yo gukorera igihugu cyacu no kuba mwarambaye hafi mukanshyigikira muri urwo rugendo. Mwambereye icyitegererezo, nzahora iteka nterwa ishema n'icyo cyizere mwangiriye. Dr Edouard Ngirente ashimirwa ko muri guverinoma yayoboye hashyizwe imbere kubazwa inshingano bidasanzwe ku bagize guverinoma ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa ku myanya kandi bikamenyeshwa abaturage. Guverinoma ya Dr Edouard Ngirente yatangiranye minisiteri 20 ariko yasoje igizwe na minisiteri 21. Minisiteri 2 zakuwemo hashyirwamo imwe mu gihe indi imwe nayo yagaruwemo. Hakuweho minisiteri y'ubutaka n'amashyamba na minisiteri y'ishoramari rya leta, hashingwa minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ndetse hagarurwaho minisiteri y'umutekano. Dr Edouard Ngirente yavukiye ahitwa Mbirima na Mutovu mu kagari ka Mbirima murenge wa Coko mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Icyo gihe hari mwaka w'1973. Amashuri abanza yayize mu ishuri ribanza ryo ku Rwahi, ayisumbuye ayakomereza muri Groupe Scolaire de la Salle ahahoze ari muri Byumba. Dr Ngirente yize ubukungu muri Kaminuza y'u Rwanda. Numwe kandi mu babaye abanyeshuri bayo ba mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Arangije amasomo yakomeje gukora muri agronomy mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare aho yanigishaga. Icyo gihe kandi yari n'umukozi wa kaminuza mu mushinga wari ushinzwe ibijyanye no kugenzura izamuka ry'ibiciro ku masoko. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu ibarurisha mibare n'ibijyanye n'imari yakuye muri Université Catholique de Louvain yo mu Bubiligi. Yabaye kandi umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mbere yo kugirwa mujyanama mu by'ubukungu muri Minecofin. Maze inama ya minisitiri yaje guterana ku itariki ya 30 Werurwe 2011 muri Village Urugwiro yobowe na Perezida Paul Kagame imwemerera guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Dr Ngirente kuva mu 2014 yabaye umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho mu 2016 yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa Banki y'Isi uhagarariye ibihugu 22 byarimo n'u Rwanda. Nyuma y'iko rero hashyizweho minisitiri w'intebe mushya, abanyarwanda batandukanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi bongeye kugaragaza ubutumwa bushimira Dr Edouard Ngirente wari umaze imyaka 8 hari minisitiri w'intebe. Bavuga ko yaranzwe n'ubunyamwuga ndetse bamwe ntibanatinye kuvuga ko ari we minisitiri w'intebe wasoje inshingano ze neza kurusha abandi mu myaka 31 ishize. Bamwe bifashishije imbuga nkoranyambaga bongeye kugaruka kuri uru rugendo bashimira Dr Edouard Ngirente ku kazi keza yakoze ubwo yari mu nshingano zitoroshye zo kuyobora guverinoma y'u Rwanda. Nyuma kuri uyu wa 24 Nyakanga 2025 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye minisitiri w'intebe bushya Dr Justin Nsengiyumva baganira ku ngingo z'ingenzi zigize ubuzima bw'igihugu uko byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro babinyujije ku rukuta rwa X. Batangaje ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahuye na minisitiri w'intebe mushya Dr Justin Nsengiyumva baganira ku ngingo zirimo
n'iby'igihugu gishyize imbere. Dr Justin Nsengiyumva yagizwe minisitiri w'intebe ku itariki ya 23 Nyakanga 2025 asimbuye Dr Edouard Ngirente wari umaze muri izi nshingano imyaka 7 n'amezi 10. Ingingo y'ijana 16 y'itegeko nshinga ivuga ko minisitiri w'intebe ashyirwaho kandi akavanwa ku mirimo na perezida wa repubulika, ariko abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abagize guverinoma bashyirwaho na perezida wa repubulika amaze kugisha inama minisitiri w'intebe. Ingingo y'ijana 24 y'itegeko nshinga ivuga ko iyo minisitiri w'intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Ibivuze ko ingingo y'ijana 24 iha minisitiri w'intebe uvuyeho inshingano zo gushyikiriza perezida wa repubulika ubwegure bwa guverinoma, gusa abagize guverinoma bakomeza gukora inshingano zimwe na zimwe zisanzwe, ariko hari ibyemezo baba batemerewe gufata. Agaka ka gatatu k'ingingo y'ijana 24 y'itegeko nshinga kavuga ko guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe yashyiriweho indi guverinoma. Amategeko ateganya ko perezida wa repubulika agiriwe inama na minisitiri w'intebe ashyiraho guverinoma yubahirije ihame ryo gusaranganya ubutegetsi, gukurikiza imyanya imitwe ya politiki yabonye mu matora y'inteko ishinga amategeko no kureba ababifitiye ubushobozi. Iyo minisitiri w'intebe mushya amaze kurahira, abaminisitiri bagize guverinoma nabo bararahira. Nubundi kuri uyu wa kane tariki ya 24 Nyakanga 2025 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 10. Abo rero barimo 2 bashya kuri buri ruhande ugereranije n'abari basanzwe. Bivuze ko rero mu binjiyemo bwa mbere 4 ari bashya. Mu mazina mashya agaragaye muri guverinoma harimo Dominique Habimana wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na Dr Bernadette Arakwiye wagizwe minisitiri w'ibidukikije. Ni mu gihe Dr Teresphore Ndabamenye yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, naho Jean de Dieu Wihanganye agirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo. Mu bandi bayobozi bakuru bashyizweho kandi ni Jean Africa, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, ari ku rwego rwa ministre. Ari kandi Juliana Muganza, umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, ari ku rwego rw'umunyamabanga wa leta, na Dr Uwicyeza Doris Pika, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, ari ku rwego rwa ministre, na Nick Barigiye, guverineri wungirije wa banki nkuru y'u Rwanda. Iyi guverinoma nshya yatangajwe kuri uyu wa kane nta mpinduka nyinshi zigaragaramo, uretse abaminisitiri 2 n'abanyamabanga ba leta 2 bashya barimo Uwihanganye Jean de Dieu ndetse na Dr Ndabamenye Teresphore. Habimana yari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rikuza inzego z'ibanze n'umujyi wa Kigali RARGA kuva muri Kamena 2024. Mbere yo kujya muri RARGA yakoreye mu kigo cy'Abasuwisi gishinzwe iterambere n'imikoranire imyaka 6 kuva mu mwaka wa 2018. Kuva mu mwaka wa 2013 kugeza muri 2015 yakoze mu kigo cya GIZ cy'Abadage nk'impuguke ishinzwe uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa, aho rero yarashinzwe gukorana n'imiryango itari ya leta, gutanga ubujyanama ku bafatanyabikorwa no guhanga udushya. Kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu 2018 yakoze muri GIZ Rwanda nk'umujyanama mukuru mu bijyanye n'imiyoborere ishingiye ku muturage. Muri izo nshingano kandi yakoranye bya hafi n'imiryango itari ya leta, inzego z'ibanze n'ibigo bya leta bitandukanye. Yagize kandi uruhare rukomeye mu bufatanye bwahuje inzego za guverinoma n'iz'ibihugu bitandukanye, abaterankunga, sosiyete sivile, atanga umusanzu mu biganiro byo ku rwego rw'igihugu n'akarere kuri gahunda mpuzamahanga nk'intego z'iterambere rirambye. Dr Arakwiye wagizwe minisitiri w'ibidukikije yaramaze imyaka 9 akorera muri World Resource Institute, ikigo mpuzamahanga gishinzwe kubungabunga ibidukikije. Kuva mu mwaka wa 2023 yari umuyobozi muri icyo kigo ushinzwe imishinga yo kuzahura ubutaka bwangiritse muri Afurika. Mbere yo kujya muri icyo kigo yakoze ubushakashatsi butandukanye ku miterere y'ubutaka bwo muri Afurika, akorana n'ikigo cya Conservation International kibungabunga ibidukikije muri Amerika. Yanabaye kandi umushakashatsi wungirije mu kigo cya Diana Fossey Gorilla Fund International cyita ku buzima bw'ingagi zo mu birunga mu Rwanda. Naho Uwihanganye Jean de Dieu wasubiye muri guverinoma akagirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo muri Minisiteri y'ibikorwa remezo, yarasanzwe hari ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore. Inshingano yahawe mu mwaka wa 2019 ku 15 Nyakanga.
leta. Mbere yaho yari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubwikorezi muri Minisiteri y'ibikorwa remezo kuva ku 30 Kanama 2017. Harashize kandi imyaka mike hari umuyobozi mu kigo gikora iby'ubwubatsi NPD Cotraco ashinzwe gutegura imishinga n'iterambere. Dr Ndabamenye wongeye gusubira muri Minagri akagirwa umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yasimbuye Eric Rwigamba yarasanzwe hari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kuva ku ya 2 Werurwe 2023. Dr Ndabamenye yabaye umujyanama mukuru muri Minagri, anakora kandi indi mirimo itandukanye mu kigo RAB irimo kuyobora ishami rishinzwe umusaruro bikomoka ku buhinzi no kwihaza mu biribwa. Yabaye perezida w'inama y'ubuyobozi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA, aba na perezida w'inama njyanama y'akarere ka Nyamasheke. Ibyo rero nibyo ukwiriye kumenya ku bayobozi bashya bagaragaye muri guverinoma yashyizweho kuri wa 4 tariki ya 24 Nyakanga 2025. Reka nsoreza ndabashimiye mwese twabanye, ariko nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora, ukande naho kunzogera kugira ngo ujye ubona notification ndetse ubu wa mbere mu kubona amakuru mashyashya. Duhe igitekerezo cyawe muri comment ndetse usangiza abandi iyi nkuru. Reka nsoreza aha dusubire mu yandi makuru aza kubagezweho.